ndagira ngo ndarike abapasitori b'Abangilikani baraha mu rusange hano ahondi ndababwira icyo dukora. Abapasitori bo muri Diocese ya Kivu mwaje n'abandi bapasitori b'Abangilikani umuvandimwe icaro nyori wowe dusangiye akagari ubuhamya bwa Dorosera badushyize mu rubanza rukomeye. Abapasitori, uyu mwana wakize amagara yagiye ku rusengero rwacu rwa Shwema, niba nakurikiye neza, agenda ahugiye ku mupasitori wari uhari, wibuka amazina ye? Pasitori Lazaro w'Umwangilikani. Aramubwira ati nyabona dukingurira urusengero, baraduhiga kutwica, dukingurira urusengero duhunge uduhishe. Umupasitori w'Umwangilikani, niba mwakurikiye nkanjye umupasitori byagenze bite? Yaramukinguriye, umupasitori aramwirukana, yanga kumukingura. Umwungeri w'intama yahindutse ikirura. Ni ibintu nk'ibyo rero bikora ku mutima, bigashyira ku munzani ukomeye. Niyo mpamvu ntumiye abapasitori bagenzi banjye, kuko ubupasitori bwacu bwagiye ku munzani, buratsindwa. Dupima ibiro 0 ku munzani. Nagira ngo dufatanye twicishije bugufi, duhagarare mu cyuho ku bwa pasitori Lazaro wagabuye Dorosera. Mu yandi magambo kwari ukumugabura ngo nagenda apfe, kandi ubwo yabikoreye n'abandi. Dorosera yagize ubuntu bw'Imana, yararokotse, ariko ubwo hari abandi yanze guhisha barapfa. Kandi Dorosera yavuze ati kubera izo mpamvu nanze idini ry'aba, mwamwumvise? Nanze idini ry'abantu. Ufite ukuri ko kutwanga, ntabwo turaba gukunda. Mbese dufite igikundo? Abapasitori dufite igikundiro se? Rero ndagira ngo uhagarare hariya maze turebe. Twarakwishe, Imana niyo yakurokora, ariko twe twarakwishe. Dufite impamvu zose zo kutwanga, nta gikundiro dufite. Duhagaze mu cyuho bwa Pasitori Lazaro. Dukozwe n'isoni cyane imbere y'Imana n'imbere yawe n'imbere y'abandi nk'abo. Dupfukamye twese tugusabye imbabazi.
Soko,